Pozdrav! Dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo vidjeti ovo čarobna kutija sa pijeskom. Ovo je lijepo. To je čaša za sladoled. Još čaše za sladoled. Kinetički pijesak. Ima zeleni, ima rozovni, zeleni, sivi i žuti. Šta je ovo? Mislim da će mi ovo trebati malo kasnije. Dakle, to je pijesak. Sada ćemo iskresti ovaj rozi. Sad ćemo iskresti ovaj zeleni van. I sad ćemo tebe svi ograničiti. I ovo je isto malo pesno. Sad ćemo vidjeti je li ovo magičan pijesak ili ne. Sad ćemo napokon raditi te sladolede. Sad kad ste ga jako dobro stisnuli, uzmete jedan ukras. Sladoled od vanilije i jabuka ukras. I onda sad ćemo uzeti ovo za raditi muffin. I onda dodamo jedan ukras, cvijećiću rođendansku. Happy birthday to you, happy birthday to you. Još jedno za raditi slatkače i ovo ne može stajati. Sad ćemo to napuniti da bude puno do vanilje sa vanilijom. I dodat ćemo jednu Kinder čokoladicu. I možemo napraviti još od vanilije. Zato vanilije ima puno, ovih ostalih ima malo. I ovdje isto će biti jedna početna kugla. I onda, ako želite, dodat ćemo kišobran. I napravili ste takav sladoled. Za ovo vam je potrebna roza boja od jagode. I to ćemo ukrasiti s pomoću ove jagode s bijelim točkicama. Sada kad smo sve dobro napravili, onda ćemo vidjeti je li ovo zaista magičan pijesak. Hajmo sada provjeriti. Ovdje nešto ima stvarno ničega. Prsten! Možda ima još nečega. Ovdje se on nešto osvijeti. Čini mi se. Čokoladica. Hajmo vidjeti je li ovdje ima isto nečega. Nešto je unutra. Ana. Ovdje stvarno ima nečega.
Ali čega to? Mini prsten. I čokoladica. Staklena cipelica. I još 2 novčića. Narukvica. I novčić. Da vidimo je li ovo čarobni, magični. Nešto ima unutra, čini mi se. Kinder jaje. Da vidimo šta je unutra. Sad i ovdje ima nečega. Šta je ovo? To je neki, ne znam, ali budemo vidjeli. To je neki mali. To je Minions. Stvarno je magičan pjesak, može se svašta dobiti. Minions, čokoladice, novčići. Puno čokoladica, novčići, neko prstenje. Ana, staklena cipelica i narukvica i čokoladica. Ja ću malo probati čokoladice, vama hvala što ste gledali moj video. Lajkajte se, stisnite subscribe. Pozdrav!